Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. Hey! Erade! Jesus! iPhone ne day. Osua mensa. Come back. Come back, you cry. Jesus is Lord. And then we have also the mu ye bio. Me bakosua ne iPhone. Masan so abeto iPhone ne Bible wa. Wo pesi ye jai kwan we so fan so mo buwa. The devil is a liar. Ye be fa so because I hear na ye nyina yete. Chai. So I know here no ba ko dey say asa ene me ene sa wa ha iPhone ne Bible here is God and there was some hey you think say they why they are first what you are adene ne nkra mapa boy samapa mo pa adwuma also duru ko shera me ko sua nyensa ada iPhone ato uduru o hwewo se to osu bo obrim no asa akora so aka no uduru ha ka de uduru akora no o se iPhone ni pa san Bible sa da ho ba sa dia betoa ka hu ye kura no maka bibi nro mu ha man fa iPhone nto nchen na ka me fa Bible ko bobla tambia mama yakopon no ho se obo ndi pada seni achewe o kasa yawa ade no onim se kusua na iPhone de kusua masa kusua de mfa ni agro nti Bible de we ka yenya asem bia o so wani abere ho wo podam Bible so weti yaku phone de maje phone no wani abere ho jo phone no maje phone ade wati me kokra fa yakopon musuo no kurase ni abuo bi on pagma nye asia ka fa we kura ebo obla wo de Bible papa oh man fa Bible mo bla we ni betima madi we ni betima bibia awa ablabom obedi ye we onya kopo betima ade on kwa fronsam ni ya na ka hwe nfa ni ti se ben baasi on ko pagma yo wabeti katikati a betimi kwasia wabeti ti sai be sia ro san 5 wo be fa chia ka wo be wo ya